imene tesabathango wephumo ulanathi wena imene tesabathango wephumo ngibonge bangcwele ukungilekelela kwenu umhlabelelo. Sihlabelelo sithi mina esabatha sho njalo sithi mina esabatha sabatha nguwe phumula nathi wena njoba silapha siphumulile emsebenzini esiyenzayo. Sithi izintaba nemango zidumisa wena ngoba intaba zonke namhlanje zidumisa unyazi. Amen. Njoba nathi sibuthene lapho sidumisa unyazi. Mina ke ngumshumayeli Jingela phesheya lapha ngasenkosini. Thempele ngekulona lapha ngasemathuneni. Inhliziyo yami ithe nje engilosi kwasha amakhola athi nginengilosi engilondayo ubusuku nemini. Umuntu nomuntu nengilosi yakhe ahamba nayo. Yathi ingilosi yami namhlanje hlale ngibuka ngidlula noma ngetekisi lapho ngibuka ukuthi awunale la thempele. Kodwa inhliziyo yami besisho ukuthi angaze ngingene lela thempele. Inhliziyo yami nomkhokheli wami ongaphakathi ewashwathayi kodwa ukazi ungene kulela thempele. Asithi ingilosi yami ngihamba nayo yathi namhlanje angize la kuleli thempele. Akholotha ngiliphethe kodwa nje ngize nje ukuthi hayi angene nje ngibona amasango aleli thempele ukuthi ame kanjani. Ukuze mhlambe makufika insuku zami zokudlula emhlabeni inhliziyo yami ngasho ukuthi hayi ngangeke ngilibone le thempele idlula. Njobe insizwa kade singichomela nje la sithi bonakala ngumbala umuntu ongakaze afike le thempele. Ngifike ngahlala lapha phansi kwesihlahla
Mthetho wami kulethi angujwayele. Lethi nje angusebenzisi. Suke kuyibhadi uma ngizofika lethi nje akuyona into eyimpilo yami. Angufuni futhi uzumjwayele. Ngoba ngingafikisha ezulwini fika amasango sevalwa. Ngafika ngahlala phansi kwalesi sihlahla. Afika enye insizwa la emva kwami naye engaqokile Nazaretha afika ngijoyina ngabona tho hayi usho ukuthi sesibabili la. Angizangedwa naye ibona nami ngihleli lapha ngathi nami omunye umuntu olahlekile naye afika yalahleka kanye nami. Waseqhamuka enye insizwa athi hayi baba ngalayi sengigudla ngathi mangithi ngiyafika hayi nabo bala. Manje Ntembe khona omunye isihlobo sami ongibukile edlule ethu angibuka wathi ungifanisele ukuthi ngathi mina kodwa wangeza azothi hayi kodwa uthini kumina uthi malume usho uthi hey lashi lokhuzana washo omunye ethe umshanakhe hayi malume hayi ngofana ufa khona kwathi mase kuqhamuka ibhubesi wathi uyabaleka umkhulu bese semdala wahluleka wasekugijima lo mshana wagibela phezulu esihlahleni la selifika ibhubesi ngoba ibhubesi alidli into eyifele la selifika lamnuka lathi hayi usho ukuthi sekufile lokho lamnuka lamshiya bese ehla lapha phezulu uyabuza uthi hawu malume ngibona ibhubesi lekunuka belithini uthi kumkhulu hayi belithi ungathembi namunye umuntu isho umshana wakho ungamthembi ungathembi namunye umuntu isho umshana wakho ungamthembi ngoba ubaleke wagibela lapha phezulu esihlahleni ngoba mina ngenawo amandla okugibela esihlahleni ngasala phansi hawu lisho njalo malume hayi sho njalo manje nake nalomshana wami la ngemuva uthi hayi ngibonile malume ngakufanele ukuthi ngathi wena kodwa wangangikhombisa indlela eyezulwini ukuthi hayi ngoba ngathi uze la ezulwini kungenwa ngala wayingenela yedwa nje imfica usehleli lapha kodwa ke hayi kunjalo emhlabeni ungamthembi umuntu umuntu uyajika ingakho kuthiwa unganciki ngomunye umuntu ngoba uzothi uncika ngomuntu kanti uncika ngomuntu ophehliwe ozowa noma inini ya ngoba khona isikhathi mawujwayela ukumemeza uthi hey masibani uyaya nje ku14 athi hey ngizwe igazi lingavume ugcina usuthi hayi nami hayi ngizwa ngathi nami ngibuthaka ugcina ungasayi ngoba uzwe lo obesho njalo ujwayele nokujwayela ukulinda ulinde umuntu uthi hayi ngeke ngihambe engakaphume masibani agcine libala uzube late ufike late nasenkozweni ungabusasho ukuthi njoba ngifika late bengilitshazisa ubani silana ke bangcwele ekuthini sifuna indlela ekhaya kodwa indlela ekhaya idlula engozini khona incwadi engithandayo incwadi abaseGalatia 6:4 ngoba le ncwadi ngithanda ngoba njengoba sila amukho umuntu ozosebenzela omunye umuntu noma uphi namuphi uzoyisebenzela yena alungise yakhe indlela ngoba kule yandlembe walapha kule vamise kuba ngezansi ayivamisile ukuba ngasendle ivamise kuba ngezansi ugcina songena wedwa kuyo ilapho ke sekufanele kuvuke imisebenzi yakho ukuthi usekule umhlaba usebenzile nikusakhanya ukuthi usebenzile nikusakhanya mangiphiwe Nkosi nami yelo haleluya loluthando lo lobotwana ngi
ngizofela ngifundela baba mase beyitholile incwadi yabaseGalatia 6 verse 4 akube ilowo ahlole umsebenzi wawo akube ilowo nalowo ahlole owakho umsebenzi njengoba sila nje hlola owakho ukuthi owakho ume kanjani uhamba kanjani phambi konyasi emva konyasi amen khona uyakubongwa ngokwakhe kungabi ngokomunye ngeke ubongwe ngokomunye ngokuba ilowo uyakuthwala owakhe umthwalo kepha yena ofundiswa izwi akahlanganyele nomfundisayo ezintweni zonke Inkosi kubusise baba ngoba njengoba sikhona sabagcotshwa sikhomba indlela ukuthi indlela nayo indlela ukuthi uyayithatha noma uyithathi kukuwe ukuthi uyayithatha noma uyithathi kukuwe kodwa makube yilowo nalowo ahlolo wakhe umsebenzi ngoba uyobongwa ngani ngokwakhe umuntu othwala owakhe umthwalo kuya ngokuthi isikhwama osilayishayo wena osaziyo ukuthi ulayisheni kuso isikhwama saziwe umninisi ukuthi yina ilayishile kuso ulayishe zona izinto ezidingekayo seseduze insuku manje yabo seseduze sokuthi sibheke eKhenani uma uNkulunkulu evuma njoba nombani ukuthi makulaphe ebuhleni ashaya ithikithi athi hayi ngeKhenani thola omunye liphele kaSem lapho uvume khona ukuthi kodwa inhliziyo yakhe bethi ngeKhenani inhliziyo yakhe beyithanda ukufika eKhenani incwadi baseRoma 7 verse 18 inhliziyo yakhe beyithanda ukufika kodwa kwangavuma uNkulunkulu asiphe uthanda siphe kuba sibe munye ushaya usho njalo uthi singamanazaretha asibe munye njengebumba likasemende uthi asibe munye njengebumba likasemende kodwa inhliziyo hayi ziyaphika inhliziyo shonjalo incwadi kaJeremiya 17 verse 9 ithubana ongayazi inhliziyo bona izwe lonakele kangaka nje inhliziyo vele umuntu inhliziyo emtsheni wokunya vele adonsa isibhamu dubula unkosikazi wakhe adubule ingane zakhe bese ithi inhliziyo ayayidala inkinga abese sithatha isibheki sakuyena phela nisale nibuzana nomndeni nomakhelwane ukuthi bekwenze njani yini le bengaxoxeki kuze kube kungeneke esimweni esinje
inhliziyo uma ikhona uyitholile angifundela yona. Roma 7 verse 18. Ngiyazi akuhlali okulungileyo kimi. Ngiyazi akuhlala okulungileyo kimi. Ngisho enyameni yami. Kukhona kimi ukuthanda. Khona ukuthanda, khona ukuthi umuntu athande ukwenza into enhle. Kepha ukwenza okulungileyo. Kepha bese kuthi lokho okulungileyo abecabanga ukwenza kungavumi. Angikufumani. Okulungileyo engikuthandayo. Angikwenzi. Kepha okubi engingakuthandi ngiyakwenza. Sho njalo iBhayibheli. Khona abantu abenza izinto bengasathanda ukuzenza. Kodwa inhliziyo ayivumi ukuthi enze lokho okulungileyo. Khona abantu othola ukuthi baphuza utshwala basabuthandi. Khona abantu ababulala abantu abasathandi. Kodwa inhliziyo ayivumi ukuthi enze okulungileyo. Ivuma ukuthi akenze lokho naye angasakuthandi. Ngani ngoba inhliziyo njengoba lesho iBhayibheli. Aqhubeke baba. Kepha uma ngikwenza lokhu. Kepha uma ngikwenza lokhu engingakuthandi. Asimina owenzayo. Akumina engenza lokho. Kuyikona okuhlala kimi. Kunjalo ngiyafumana umthetho ukuthi nxa ngithanda ukwenza okulungileyo. Kukhona okubi kimi. Inkosi kubusise baba. Khona abantu abenza uthola umuntu nje ethi aya ngemphiwe sibani bani. Awuyeni inkinga yakhe. Athi ayangazi nje ngizwa ngingamthandi. Inhliziyo yakhe nje imnike lokho. Engamvumela ukuthi akenza. Ukuthi amthanda athi ayangazi. Hlangana nabo abanye. Uthawu abona abangcwele bathi Mshumayeli wenkosi. Uthi ungadlula athi hayi evengidina lo. Abuzo omunye yini wakwenzana athi hayi izinhliziyo yami ingamthandi. Yini ilokho kusho iBhayibheli. Ukuthi enyameni yakhe akuvumi ukuthi eze okulungileyo. Ngoba ufuna ukuthi agcine elahlwa ngami. Njengamanje sibhekaphi siyemhlanganweni omkhulu oyingcwele. Okufanele sifike kuwo engekho omunye umuntu otha umthandi ngoba uzosuka ube nebhadi. Uvele uthi usahamba nomhlangano uvele kudlule lo otha umthandi vele inhliziyo yakho ihlubuka ukuthi ayi khona nalo gcina ukulahla konke. Uhamba inyawo zivuvukale mahala uyale Khenani kanti sulahlile. Khumbula ngomunye unyaka ngoba uShembe uyathestana. Samba nomhlangano suke la ebuhleni umhlangano wawusaya phezulu kwentaba. Khuluma ngendaba kaShembe ukuthi uShembe uyathestana uyafakana etesting. Njengoba ngisho ukuthi avela kuteste ngomuntu nje odlulela lo ongamthandi. Lo eningadlulanga naye ukuthi nibuyisane naye ngaphambi kokuba nifike emhlanganweni. Sho njalo incwadi kaMateyu 5 verse 23. Asuka nomhlangano sahamba nomhlangano ngihamba ngemoto ke. Sathi masifika phezulu kwentaba akusewuthini.
masifika phezulu kwentaba khuluma ngoShembe ukuthi uShembe yi uyatestana yakufaka etesting sathi masifika phezulu kwentaba safika hamba nodade wethu nomama sigade naye la khaya lakethi kaJingela ongilekelelayo gade ekhaya gade nami ukuthi ngibuya nini kufika ngesikhathi nesifanele ukuthi ngifike kuleli khaya noma ngihambela umathanda ngoba kuhle phela ukugadwa inkomo engenamelusi hayi zigcina zidla amasema abantu kuhle ukuba nomelusi hayi mase kufika lapha sekuhleliwe sebexoxa ke ngendaba yohamba ukuthi hayi endleleni sambe kanje kuze kufike kutheni bese kukhulunywa ngocele yamanzi ucele Mshumayeli waphezulu le enzolongweni kayini ithempeli bamsanana ibambanana hayi bese kufike kutheni hayi ulahlekelwe imali endleleni isikhwama se-wallet wasithola futhi awundi ngaleso sikhathi cishe mhlambe sazi noma wesedla isuthi wasithola abesethi-ke lo engigade naye ekhaya yakhulunywa nje nodadewethu abesethi ayi kube sitholwe mina njengoba ngivalekele kanje angazi noma bengizokwazi nosimemezela khuluma ngoShembe ukuthi uShembe uyatestana ukhuluma lenkulumo abayikhuluma nje sengizophuma ngiyolala emotweni hayi bese yana ke lapha enhlangakazi kumnyama hayi bese ngithi angiphathise ingubo engizolala ngazo emotweni bese ngiphuma ngihambe phambili khona indlela ehlangane ngasethempeleni lokugcina ngale yehlela emgwaqweni khuluma ngoShembe ukuthi uShembe yi uyinkinga ikhuluma into manje ayiphendule manje ngathi mangifika emotweni eza ngemuva wayifika sengikhombisa iwallet khuluma ngoShembe ukuthi njoba sekuye siyambona yena kodwa bese sibuka kancane futhi wafika wasengikhombisa iwallet wathi abe yasengithole ngewallet ngizwela ukuthi ngitheni uthi kade thini edokodweni amoza uShembe ukuthi uthini kumnyama awuboni phansi indlela uyizwa ngonyawo kodwa uShembe uthathe unyawo lakhe walibeka phezu kwale wallet wathi njengoba usuka lapha ebuhleni sohamba waze wafika la inyawo zazivuvukala yini wefunayo ngoba mawusuka uhamba endleleni zimbili izinto eyikhona khona usiqalekiso khona usibusiso kuya ngokuthi wena ufunani zimbili izinto ngoba njoba suku uhamba endleleni umuntu nomuntu usuke nomthandazo wakhe ukuthi ngaboni nje ngoba izingane zethu esingeze emathempeleni zineze ngo23 kodwa bese kuthi ngomhlangano uyithola seyigcwele phansi la bese icabanga ukuthi umdlalo kodwa uyayikhuza zingezwa ya uma wazo bayinikeza imali bathi umntana wami uyathanda ukuhamba nobuhlangano thola usabashumayeli sithole kanzima uthi uyamkhuza umuntu hayi abesikhweli phambana nobhoko sithole kanzima hayi basho njalo bathi hayi lamakhaya lawo shuthi hayi lamakhaya lawo
futhi naye manje nakwaluthwa ke nebhams ningakhulu hayi basakugwaza manje uvele bakukhombe nje ngesibhamu uthi ukhomba ngobhoko ukhombe ngesibhamu vele bona ukuthi hayi konakela kodwa kuya ngokuthi umuntu yini ayifunayo ngoba umeze njalo uzomyeka kodwa ikhona into okuthi njobe eze la uzosithola yini isibusiso noma uzothola isiqalekiso ngoba ushembe umabona kude athi yena ekhuluma nawe noma kanjani ushembe bimusa lapha hayi le wallet akayibonanga ngamehlo yoba ngisho ushembe uthathe unyawo lakhe walibeka phezu kwalo wallet wasetshena inhliziyo yakhe ukuthi hayi awubheke ukuthi yini lo inyathelayo ngoba phela kumnyama watshena inhliziyo yakhe ukuthi awubheke ukuthi yini le oyinyathelayo wathi mayicosha wallet sefika ke kumina uthi nakusithola wallet asivula ngokukhanyisa uno 400 la ikameleni elikhulu bese kuthi leli kamelo elincane kuno 2 rand akacela ngithi kwaku 200 ushambe uthi ngoba uthe uvalekile ufuna ukubona ukuthi njengoba uvalekile nakho ke na imali ngikunika yona ngifuna uhlukanise phakathi kwezinto ezimbili kuthi njengoba uhambo olungaka usuka ebuhleni uye uyofika lapha enhlangakazi inyawo zibhlungu njengoba ungafuni noma kunyathele ezintweni oyifisayo uNkulunkulu akwenzele zona hlukanise ukuthi ikuphi okufunayo noma uthatha le mali uyidle bese kuthi lo wale mali obezoyidla nomndeni wakhe angabe saba nayo kwathi kusenjalo kwaqhamuka enye insizwa yabona uyena wathi ayicishe lo okhanyisa mhlambe yakhe le wallet ngoba wesethe kusho ukuthi hayi uzoyithatha uyimemezele la ngoba yabonakala ukuthi enhla isuthi la ethempeleni kusasa yagodloka lokhuzana lento yokuthi leya ebelahlekela ucele kube itholwe mina njengoba ngivalekile bekuzokwenzekani azayibiza lensizwa yaza kwenze njani sisho yathi hayi bekade ngiyidolo sengithi ngiyafika edokodweni ngathi ngiyabheka emaphaketheni wallet wami awusekho phela into sengicabanga ukuthi ngizotsheleka imali ensizweni zangakithi ngigibele phindele ekhaya ngoba le mali bengibudget ukuthi ngizoyidla emhlanganweni sathi nayi bekuyimali wathi hayi ngicabanga ukuthi 300 yabo imali ke mono uyisebenzisa ugcina ukhohle ukuthi bekuyimali wathi hayi ngiyacabanga ukuthi 300 nemali wathi hayi nayi imali yakhe itholwe yilo mama wathi hawu ngiyabonga wayivula wayibheka hayi wasevula kuleli kamelo elincane wasekhipha 2 rand wathi hayi mama ngiyabonga inkosi ibusise ang 2 rand unikeza lo othe uvalekile wamnikeza u2 rand wamnikeza u2 rand uthi cha mama ngiyabonga ukungitholela lesikhwama sami bamba nangu u2 rand hayi dikuswethe zothi kushuthi esinye esakhe esinye sami ngoba phela kushuthi nami sengikhombisile kushuthi kulo 2 rand sohlukaniselana kodwa ngila ekutheni ngoba sisuke sifunani isibusiso kulo nyaka asicela ukuthi uNkulunkulu asiphe ingane yomfana nganginengane entombazana ngicanda kwako 99 kanjalo kodwa wathi ngo 2000 ngathola ingane yomfana amen abe sengibona ukuthi
ushambe benze itest ngale nto ukuthi mina nawe lo nalo wahlolo wakhe umsebenzi ngoba umuntu yobongwa ngani imisebenzi yakhe ngeke ubongwe ngokomunye ukuthi umuntu yothwalo wakhe umthwalo njoba kusokuhanjwa nje kuye Kenani ubone omunye umbonthi lo engathi ulayisha umthwalo over manje uyamsinda kodwa asakwazi ukuthi uzophungula kanjani kuba bebuka konke lento eyidinga ethi hayi ngifake lesiboneke endleleni ubone uthola ukuthi banye phathe isigubhu samanzi umunye phethe 5 liter umunye nawe ecabangela yena ukuthi amanzi ayadingeka omunye angaphathi lutho uphathe wena amanzi akho amancane uyathola umuntu useyahlule senze ukuthi engathi amanzi adingeka usethi umntakamkhulu angishayise nje kancane uma ngase ngiwe phambi kwakho ushemba ngathini into akashembeke sebeqala lezi nganekane zabo ngelinye ilanga ivangeli shows wase Mshumayeli suka khona hlangakazi afika eThekwini afika gibele itekisi uhamba nengane yakithi entombazane bese behlala ngaphambili ehlale ngala ingane ahlale ngala yena bese imali besiza ngamasethi njengendlela ejwayelekile khuluma ngendaba kaShembe uthi uShembe into ekibe inganekwane kodwa kube kuyona iqiniso kodwa ungayitshena omunye umuntu ongazi ngoShembe ngoba nawe kuyenzeka into uyibuka ukuthi hawu lento eyenzakalayo kwenzakalani bese beyiletha imali ngamasethi izimali ibese ibamba lengane imali bese nikeza udrive uvule iwind sathi imoto nje ingena emabridge bese nikeza udriver athi ayibamba u10 vele uphume ngewind boyisele tax eceleni ade nokuthi uthi uyajaha lo 10 rand uvele undize u10 rand uvele undize hayi gcine kubonakala ukuthi gcine eshayiswa na imoto abuye ngene taxi ashaya isicapho taxini ke inkinga make kwawa noma nje eyishumi noma 2 bob wena edlule ezandleni zakho wena unenkinga uthi ke kwabe sengena udriver etaxini kwangabe saba khona ukukhuluma kahle kwabonakala ukuthi hayi singathi inhliziyo manje seyijikile sekulahleka imali abantu bakaShembe sebenza inkinga nje balahla imali izitekisi uthi ke uyacabanga ukuthi konje zothi mangidlula idolo la kaDesai ngoba banayo enye imali bese bekhokhe ngemali yokugcina zothi mangidlula la eyidolo uma ngithi ngiyahlala iPepsi mase kuthiwa njoba nehla nje le mali elahleke lapha nithini ngayo uthi ngiyothini bahlela etaxini bathandaza umthandazo abawuthandaza bodwa njengoba ngisho ngithi umuntu nomuntu njengoba sela umuntu nomuntu unomthandazo wakhe awuthandazayo kuba uNkulunkulu ikupha futhi amsize khona sihamba endleleni sibheka eKenani umuntu nomuntu usuke enomthandazo wakhe awuthandazayo ukuthi inkosi ngisize lana nalana yazitekisi kopavalion mangiphiwe Nkosi nami hello luluthando lubutwana ngizofela khona
isandleni sakho esakho esandleni isandleni sakho yazitekisi akusakhulunywa la eTexini abantu bakaShembe uvesi uyabonakala ubhince nebheshu yabona ngathi abantu bakaShembe sebenza inkinga bakhipha imali ngewindi uthi yazitekisi dlula kuPavilion yazitekisi yazishintsha direction sizongena la eMaranhile emarobotini uthi athi mayifika emarobotini uShembe waselivali irobot walivali irobot wasethi uShembe awubuke la phansi ukuthi lo 10 rand uphume lapha kuona lo la uthi wathi methu uyabuka awunam 10 rand phansi uthi wavula isicapha waya kuona elivesi sike yabaleka le mali noma akazeki noma yona kodwa sikunemali eke yabaleka waya kuyona wafika wayibamba nje ubamba inyoni bathi uthi wabuya nayo ongena eTexini phela imali elahlekile eka driver wanikeza udriver ukuthi nangu 10 rand wakho uphume phansi eThekwini emabridgini kodwa uShembe usewubekela awuhlaziyeke wena ukuthi uthini uthi wona noma uthakuwona noma uthini uthubani owubekela ngoba uzosolva uShembe inkinga yokuthi abantwana bami sebesenkingeni sekulahleka imali nange usayibeka la ukuthi ayifika itekisi irobot alivale bese buka phansi ngala amethu yabuka awunako 10 rand fanele ukuthi abantu ababeseTexini fanele ube baphenduka kodwa ngoba inhliziyo ayivumi ukuba ngenze lokhu okulungileyo inhliziyo ifuna ukuba ngenze lokhu engakuthandi kunjalo bangcwele khuluma ngoShembe ukuthi uShembe ukenza into othi uyibuka uyibonde yabonakele ngane kwanekele moyixoxela omunye umuntu athi hayi ingane kwanele ngoba le mali yayiphuma phansi emabridgini kodwa nangu uShembe wathi hayi le tekisi izohamba ngalendlela la angibeke la le mali izoyisolva lenkinga yalaba asebesenkingeni la eTexini wayixazulula inkinga nebuya unikeza udriver kwahlekwe eTexini abantu babamnandi ngoba besimoya besiyonakele abantu bakaShembe sebelahla imali kadriver Nkosi siphe uthando bangcwele ngiyabonga nami ingadle isikhathi sikaMshumayeli ukuthi ngelinye ilanga mangiqhama wathi nani likhahla leli likhuluma one way kusho ukuthi bajwayele ukukhuluma emngcwabeni sebadlula bonke nje